Allin p'unchay hermano hermana, kunandia noqanchik tukuy kusikuywan kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Kay diyasqa noqanchik ñawirispa kasanchik yachaspa imatachus apóstol Pablo yachachiway munanchik maychus kay carta Efesiospi ichari, chayrayku devoción matutina kunandiyapaq niwanchik tukuy ima kaq noqapi nispa. Chayta allinta entiendenapaq yachanapaq invitayki kicharinaykita masqaspa kay carta Efesiosman kinsayuq chunka iskayniyuq chantapis chunka uchqillasqan ninga hinata. Diosqa tukuy imata ruwayta atin, munasqanchikmantapis yuyasqanchikmantapis. Aswan askataraqtaq noqanchikpi trabajaykusan payqa. Chay atiyninman hina paypuni hunt'achasqa kachun. Iglesiapi Cristo Jesús nekta tukuy tiempo wiñaypa chantapis wiñaynintakama ahina kachun niwanchik. Kaypi apóstol Pablo yuyarichiwasanchik munasqa hermano hermana imaynataqa Jesucristo atiyninpi noqanchik kallpachakunchik chantapis yuyaychakunchik ichari. Ñawpa tiempopi payqa qusqa noqanchikwan karqa, kunan tiempopipis munasqa kuyamasi Diosninchik noqanchikwan kasan. Imaynata apóstol Pablota waqyamurqa Damasco llaqtapi ichari, payqa waq runataq karqa. Noqanchispis sapa dia Damasco chay lugarpi hina tinkunakuna tiyan Diosninchikwan waq runas kanapaq. Imaynataqa yuyariy, imayna karqayki ñawpapi, niraq riqsisaqtiyki Diosninchikta. Seguro mana allin runaschu karqanchik, aska pecadosniyuq, chantapis aska huchasniyuq epispa karqanchik. Mana allintachu trataq karqanchik tal vez runa masinchikta munasqasninchikta, pero Diosta riqsiytawanqa uhinastaq kanchik, kusikunchik ñawisninchik chantapis kirusninchik kicharikun chantapis asispa ichari ahina kawsayqa Señor Jesucristopi. Chayrayku niwanchik Señorninchikpi kasan atiyninchik, paypi waq runas kanchik. Chayman hinata q'umuykuna Diosninchik tataman tukuy humildadwan niwanchik. Chayta ruwana kunandia invitaspa kayki kay video tukukuqtinqan mañarikunaykita payman. Aya suyasayki, ama faltaychu.